Isho abatura b'Isinjiro district na mnonga ab'Isinjiro North baragayo bashaba government kubahwera na mnonga barukuterera omuranga President Yoweri Kaguta Museveni kwabasa kubahwera ngwenkoni zaza kubita ezirukuruga ha police ekinikija hobwa nyuma ya polisi okubasa kutera James Nchizamagara orukumanywa nka King James barukumutura kugira ngo atabugabugana n'abanyamahurire batari bamwe na bamwe ahantebe enkuru ya district y'Isinjiro. Omushachi witu w'amakuru Kabtistio. What have I done? The police is trying to capture our What have I done? No. Abatura ba district y'Isinjiro na mnonga bishaza y'Isinjiro y'amatemba yabinji barukumanya nk'Isinjiro North baragayo no kutakira mukuru w'ihanga rya Uganda wakinisa President Museveni okujangwa abayambe enkoni zabita na mnonga enkoni zo bururu obu abakuru mu government barukurgayo bakezunisa polisi okujangwe bakwate okubakoma okubabonabonesa hamwe no kubatera enkoni nyamwinji orukushamwe n'abashuma bente ebyona byabahweri izoba ahambuga nkuru za district y'Isinjiro obu Nchizamagara James owabinji barukumanya nka King James awe yabayino rukiko rw'abanyamakuru arukwenda kubebuzaho ahantebe yo kuza omwishenjero ahabwa Isinjiro North konka polisi tiyikiriza ngo atahe omumbuga nkuru eza district y'Isinjiro obargayo bakahana hanesa ebigambo. Someone is trying to capture our MP. I want you can sit in my vehicle. No, I found it. Someone is trying to capture. Let me tell you. Let me tell you, I found it. I found your order in for my arrest. What have I done? The minister is using the police. You are being used. Let me tell you. Nchizamagara King James yargeno kwakirwa ekikunga musa cy'abantu oyabanataha omuli Isinjiro barukumujyamba tekwa kumuhagira ngo akuba baruhire no bwebembezi bibi ngo kandi bashaba abantu bona okujya ngo bahagire umwana ubwo hati nyewe ndukabuntu no manga korowaru amarama kandi nkavugayo shushuma mwene bimanya aturiyaza amahize n'ibizimbe byitu babitwira umumbereze y'ingurube minister sabonye niza kuhagera abo kizimbe cyitu bo abatura ba district y'Isinjiro na mnonga ba Isinjiro yo matemba bargayo no kumwakira namani minji barukumushaba ngo atakabatera ahansi Mwami James twasima twakwakira kunka bingi bizire nkiwe bahendera babaguzire baburiyo kwe ati 20 zakuchikora twakwesiga muhero katuruga mukahura ngo James tachesima James nanyenda kubuza wawe izori serious nito tube serious ahagece kintu cyuwiziraho kandi twona kwa twayika ahagati kandi bwanyuma kashitubukamu ko bitwabire twahuriye mwen twenda wawasi simbora polisi yagumiza mwe muzibire kugambaho n'abanyamakuru ahambuga nkuru za district y'Isinjiro konka hitwambagana twasanga isati zona zatanyagurukire obwo arukurwana na polisi yargayo no kutebeza obusasi obwayinowe nko muntu w'Isinjiro erizo batwarangirira kwesimba ntebe ya member wa parliament Isinjiro North obwe nkwatire abanyisinjiro abanyinjirizibwe bendera nyara kumanyisa abanyisinjiro munyogo kwiza kwesimba ntebe Isinjiro North na munonga enshonge nkuru munonga no kugarikana abanyisinjiro abanyisinjiro twiro mukaruru kenkoni twiro mukaruru kabakuma dembe kukozesebwa kandi kutera abantu baburijo no kwiba karu no kwirugana amabox mbwe nyenda kugambira ngo kurugacenda nena ubwasi kusiye 2021 abanyisinjiro tubakafuna karuru ko businge abanyisinjiro batirwe abanyisinjiro babaganisabwamo omuside zibiri aro side kuterwa na side kutera mbwe nyone njana na reconciliation ningasigarakanasha abanyisinjiro ngo muntu omwe tukabasagara kameza nabo turatungure Isinjiro yitu ecya kabiri ni njana kuja ahanshonga y'ubwegese hamwe no kurondera abantu abana bitemerumo abana bitu binemerumo ko kataro forum eri kustamisa abanyisinjiro Isinjiro noze inabantu bindi bakuturondera diaspora bakutura Kampala ko katwatashita mbere hamwe ameza tukabasa kondera abana bitemerumo abana bitu bakusigara nyuma we King James yagumizamu arukwereka ebizuwe byarabaho arukurwana na polisi kugira ngo mwikirize azegambaho n'abanyamakuru konka bamuzibira arukushaba President Museveni kugira ngo asindike abantu abishire okucondoza muri Isinjiro ngwakuba nasindika aho bamwe bambia bamutera ebishuba byonka ninkugambire cyabahirizo nyowe naragahangire kuvuga n'abanyamakuru kubagambira ngo
ishemere kubana nyisimba ahantebe Isingiro nose ndina ngo asara mukono konka ni kugambira ngo minister wa mirama yayohereza amahe yohereza polisi reba kiboko bankora bantera ahinde kugambira karakano kareba kahenda ngini zo mu irwaro takubasa kwehindura konka ibibyo ntuza ku pass via konka message nezo wa his excellence the president ntukushaba his excellence bansa kutereza karuka enari mu kobusingi manyarwamira mayatwise nkoni oriyokwe ebintu muno sobutabimanya sobutabihurira konkari hura twarra nk'abanyisingiro nose sinde kabanta abandi abatari kishuba cya Rwanda babuze kigo nchibisingiro nose hari yankoni ekutera abantu bayenaremo ona karuka yenaremo akabatuteramu akatabasa kondo mwebembezi ntuza tutakuze nyima obuto abantu gambaho na tumwesiga Duncan oguno mushija entura ya Nyamyanza umuri Isingiro nargayo no kwereka ukushasha kwe ari kugira ngo ubonke minyeto barebere ibizu by'amani mnonga barebere kubona bonesibwa umukaruraka ari kushaba president Museveni ngubonka nkunziza NRM eze kibina cha NRM ayize abakwasi bajya karuru ko businje bakajya ngo barabyeho umuntu umwe ngo yesimbe wenga tubaratuburize tubatuconcentrate tubatuko they never consulted us so ito ngabantu nito twinebite tunashiteka teko cyo kureta candidate witu kugira ngo avuganye umukaruraka ka NRM so erizo bakutwarugayo kugira ngo tugende tso kumanyisa abanyisingiro twareba ebitutuye tujumirira kandi byagaruka this time around abo kuba candidate witu twara yanaza kora press conference bakwija bakumukwata bakumusika bakumutagura saki ibyo bintu bituye tujumirira impunity so we appeal to his excellent president public of Uganda kugira ngo utereze security batakubasa kwecha batina mani abatina mbundo abatina za butida abatina buta na nito abantu bawe kandi bakusupportinga tubasa kufuna ubwenkanya democracy yawe tuvuganye orasinge ayebe imbere then tumujoining kandi barasinge atahe. My intention I am addressing the press conference at the district. I am not called anybody. These are my supporters follow me. Ahabwa GNTV yagarukotya ndi Clinton nahabwe mjomba.